Mwandiki munene wa ngwataniro ya arimu ya Nata Jamiru Nwe Caxton Miungi norite thirikari na kujukia na kurungamira kithomo kia ECD aja Kenya. Miungi augite bobo atethe gutigira aritwo ni bakuthoma gutina kwangarata na kinya kuriko ringi. Augite bobo bugatethire gutigira arimu baba ECD ni bakuriwa ni thirikari na kwou bakare agwo bwega na michara inganene thigurune yonthe. Mutugikare aturikithiria. Mwandiki munene wa kiama kia Nata kaunti ya Meru Nwe Caxton Miungi akiaria na ugite kinya kethira kiama ya TSC tayari niyukitie arimu 30,000 baria bagaitana kirasi bia junior secondary na ugite kiama ije niambirite gutuma arimu baire kirio skuru mwanya kenda kithomo iki kigeta na mbere nikenda arimu bakomba kuthomithia inkwenda kuwa mwankana ndi TSC ni oposta arimu lakini kinya ya posta arimu baba batethira bang'ani nontu mwanka yungi ibetete grade 8 nekenda arimu so tukuria TSC ni gwiri kuongera arimu nekenda kwetha kwina arimu baba ingi Kuru Miungi akiuria thirikari kiri skuru cia primary rate na junior secondary sichwirwe ntaira na mbui kenda na batigete ngendo indaja bagichuaga mathomo bategera ndene Meru gwe skuru mwe kwere itu qualify either nontu bwa kieni batena kithaka kana bethire batena na bang'ani kwoto kauga thirikari ni bwiri gutegera mantu ya kuongera iraspiria ka skuru iri kwirwo ni tigi imwe ite qualified chiongerwe na mono akwa ndingikuwa public primary school chionde ira bwiri waseswa raigethe you qualify na ujo kuma kirasi kia grade ya mugwanja gwitwa junior secondary iromba nende kithera Miungi ritwa junior secondary kweberuo kiri mutaratara juju ila sibite na mbere gwitagwa na kumenyeka ta grade wa grade 6 gwita grade 7 no gita grade 7 kwena kirasi kingi kimbere grade 7 kigwitwa standard 8 riu ana baba standard 8 iba kuoneka ibo superior nontu iba bare mbere babangi endi babangi 7 iba bakujukwa no rito bonene sana yakababangi bateana kwa hiyo batu tukugatiri kuombeka rietwa ri junior secondary ritaitwo nikena ndene Kenya tukenda tukindira na grade ukambiria grade 1 grade 2 wakinya grade 6 ugeta grade 7 wama grade 7 ugeta grade 8 wama grade 8 ugeta grade 9 kendo kiumo kwitenya grade 10 grade 11 grade 12 nikenda secondary onthe mtu akinwa gekira kiongwa menya kinya grade 10 secondary akinya na muthia buruma thina jaradi mobile CD baukurukira Miungi na ugite arimu baba bati kuandikwa ni thirikari nene bakauma kiri thirikari cia matura kenda arimu baba onthe ba ECD bakona mishare ng'anene kiri mongojwa Kenya na kinya na ba ECD bethire bagitungatwa ni thirikari nene kenda gwititha kithomo gikiao na mbere gutina mathina jabarumirite na county kulingana utonga wako ibo bakomeandika 10,000 bangi bakaandikwa 20,000 30 o ugweta mwanya na ikyo togire atari baba nasari baikwa ke national government then bakomba kumenyerwa nikenda kinya entry point yawe kwandikwa gatwika regulated TSC itwikira ndi bare under TSC na misara yao itwike bakareagwa omwe oro kuthomithia Mombasa oro kuthomithia Meru batwika baire omwe yora tani babangi bethera bakire ago omwe ana baba ECD na wewe na mpara nkuruki nikenda kinya feeding program ikomba kwambere kuma ECD itetie guru na ikimenya irwa nuntu county government igatwika kareta ECD igareta feeding program ke ECD no ire mwereta guntu kunthe kareto akepa ara abakomba lakini igatwika national government ni ikareta feeding program ikareta skuru iri onthe na ana bonthe bakomba ku benefit kuma gicigo mbunge kia South Imenti nkiripotera ndeto cia weru wikendi riakwa rietwa ni Mutugi Kare.